أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أنبي ألتنو كبركة داي كنيمان كسنين الله سبحانه وتعالى بلاكوش على كرا كانك سمونا كصحابة وبي ni o temena ka boyeno Touba missiribah ambaw be fo dante fuli minna an tlina herala ambe ala dili ala kan shi herala ala ka sababu nyuma latige ambe la jelenye ala ka gereje ko foni ka haminan ko be la jelen noya ambe be fo dante fuli minna anga foli bi nyesi karamogo ma kalandew ma kishom la bagaw ajabi bagaw khasira folaw qur'ana karamogo fiqh karamogo haditha karamogo biro ko namogo ambe be fo dante foli mina no temena ambe do nyini awbolo ambe do ki awye Allah subhanahu wa ta'ala ka sawu nyman lati ambe alaka liman yaddi amma kan kaliman yawdafa alaka yafanga juguma uma akuma bana fitini ambora minke kuma kalama na mabomin kalama anyan tuku kaminke anyina na kaminke Allah subhanahu wa ta'ala ka be yafanye ka gereje ko foni ka haminan ko be da jelen noya hamibe mawo mala النغيا بغاي على دي يا ربي على كان حنو النغيا على كسبب نما لاتيك امبي ان تابغوا على كو هنا كو قبر النور كبرد النغيا وي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي نو تمنا كبوينو امنا دو ان ولاندا كوننا ولاندا مني فين سانومون ان فين سوفيلو نامبه كما ودوكا فقه بابولا Imam Malik ka mazhabi tasiraka bi walanda odongo an fen sanuma be jati o kofe anana fen sofele on fara be la jele fo o kuma na bi amena kuma munde ka fen kile jumenye femi jima fende do walma femi simpilendo ni sofen bina o konnana masalan jibe mbolo sofen kerala nga shitulu walma nga kenyelele walma nga sirime yelele mbembolo aywa sofen kerala ulu kiri beke chogodi abe dlan chogodi abe saniya chogodi amena kuma nunundeka okumana alaka dina infam ya chogo nyumandi ambela jelema piske ambe ni mbela jelen fo muna antife dina ni nogo kato afanshila yoro kato mogo makumpanye okumana aka chesiri aka meshazo fana lame aya chesiri aka meshazo fana lame ya famya na meshazo lame ana nafa basoro meshazi nununa nafa minu nafa basoro meshazi nununa okumana ma huwa hukumu lima'iyin walijamidi idha halatin najasatu fihi ako fen kiri jumenye ji kiri jumenye ani fen minte ji ma fenye o kiri jumenye ni sofen bina akolnana idha halatin najasatu fi ma'iyin kazaitin wa asalin wa labanin wa ma'i wardin wa nahawihi tanajjasa ako sofen mana bin ji ma fen konnana ina fosta tulu be mbolo tulu yelele sofen kerala dibe mbolo ayelene sofen kerala nono be mbolo sofen kerala ma ul ward we na fosa parfait ma fen nunu uluna nyogona sofen kerala asara konnana wal ma fendo bina kono fenyina ma fe min jolibe ala asara konnana ya fami uluna nyogona wal ma iga tulu ya famya ayelele bi bolo walma ikanono nyine bina kono asara la oluna nyogona akoni ofen fenkera ofen masina fana sofelendo obi jati fen sofeleuna ako walau kasura limai'u hali ni jinin chayara wa qallatin najasatu ni sofen doyara abe sofe ya famya hal nasru ko jide kacha aywa ni sofen ka dogo okmana abi feme abe ina fo sisan nyengene mana toli ji chama na ibolo komi don baka do ba fo chokomina hadha huwa al-mashhur konde dikuma bangale parce que kuma wero bala do ba yira ko sofe mana chaya ko fe mana doya ni
jikacha ko kuma na ko basita ala ko kan bodo ya yira ni ayasro saljita mina sofen fitinin kera la ibulu ni ayasro ibi dowere soro jiwere soro ko kuma na abeke makruhu ye ka saljita ni jima sinala ya famya ko kuma na do ba fo ni chogo yayina aywa muqabiluhu yaqulu ko kuma na ngo kuma kachala ko kuma na kuma fando jumenye inna li qalila najasati la yadurru kathira ta'ami ki ka don ko sofen fitini ka te dumuni chaman toro o kuma ne sofen fitini nyangen de tonna konnana walma jibbade konnana ko kuma na ko te o toro ya famia o chogo ya kele fana kama yatanajjasu li jamidu fensin file situlu mana simpi walma sirime asimpilendo walma nare asimpilendo walma ika tuluma fen walma fen werew asimpilembe ibolo yenno ni sofen kerola afana bi sofe iza waqa'ati fihi najasatu aw matati fihi fa'aratun ni sofen kerala walma ninyine sara konnana una nyogana fen ni jolima fende do na bi ke fen konnana na sara na salimbe jifa okuma obe sofe be femmi ni asalenti jifa ye masalan jege sara konnana okuma na ote jifa walma femi jolita konnana no sara una nyogana konnana oseka sofe okuma na ni joli bala ni joli mi sene ka bwala no sara konnana dra bi sofe okuma na be ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam yo choko nyumandi ambela jelemma okuma na anyi jati mine ke misaliya tara nyine de ka me nyine kelente de kuma nya fo choko na femfe ni joli ba ko na joli be se na sara na bi jifadi no bina konna la kassa abo choko yala min kulli hayawanin maitatuhu najisatun okuma na kata fenya na mabela femfe fenya na mai sagade sara kolon jila mishi binna kolon kono sara aw maba kala ma yasratu lawna nyugono ya famia we fengo fenyesa na binna okuma na obela jelembe sofe ni o bagam mas naka sayaye konnana in zunna saryanun najasati fi jami'i ni ya doko sofeni atakamara bedila yana ka saye ayilla magalla ka bela jilen konna dila fa in tala maksuhu fihi kuni ayasru ka furajanyana fa in lam yadhunnu saryanuha fi jami'ihi kunga na ajiyate ebolo ka fo sofeni amatakama sofen bela parce sitilu simpira nyine bina kono akachande barkon fadido me atara yoro hakenin dodila amase abela jilema okumana amatakama abela jilinna okumana ni naso akwa jigia bibola atakama hakemin konnala ibo haketige kabo ala bayata najasu minhu biqadari ma dhunna saryanun najasati fihi okumana ko ijigia be hakemina kafoka atakamara ula obeke sofenye de ibo bela jile haketige kabo akonnana wa huwa yakhitalifu bi ikhtilafi al-ahwali na'am akoni min fleni ako fonko nyogonya benani la hala ya ka fonko nyogonya yi min bayani an-najasati ani masalan sofen fana jima sofen fana nasro sofen fana jima fendeye wa jumudiha ani ni sofen min te jima fenye wa tuli zamani ani na furajanyana wa qasrihi ani na furasunyana okuma nimbe keni la hala yawde parce que sofen do beyenno ibasro a sofen yere jati aywa jima fende do ya famia ani sofen do be ote jima fenye ya famia fayarifa minhu biqadari ma dhunna saryanuha fihi okuma ko isikara yoromi ko sofen sera o yoroma ibo yoro takabo akonna nasro ka simpilendi do ya famia o yeso nasro asimpile masalan situlu asimpira wal masirime asimpira wal mafengo fe nabe simpi no keratento okuma wa yusta'malu li baqi okuma sofen ina fo nyine sarala wal mafengore sarala femi joli mafenye okuma amat hakemin soro okuma ibe soro ko bara nyonya chogo min kadi iyere walau shukka fi saryani hafihi akoni hayasuru hal usikara alade okuma iba bara parce que li anna ta'ama la yutirahu bi shakkin ako dumunin konti fili ni sikai nasru saljita fanfelade do o sikai ha ya fama isikara hakemi na ibo takabwala ni saljita fanfelade do menasru saljiko fanfelate dumunin de do okuma dumuni ti fili ni sikai
okmana hubekeni dalilu yawde ala kambe sabama hadha kulluhu idha kanat an-najasatu ma'iyatan aw jamidatan yatahallal minha shay'un bi khilaf an-najasati na'am ako nimbela jele abeke sofenye ni jima fendo do walma asimpilende do ni sofen fendo jiginala ya famia nga obe sofen fon ko nyonya de ni fendo jiginala etanye do nga ni sofen gonde do aywa la yatahallal minhu shay'an ina fo sisano sofen yere jima fente sofen yere fem simpilende abseka bi fen konnana ka soro ama ka sofenya kala way jume sisano ka awami wasinni okmana ina fo bagan su kolu de be ibolo bagan shu akolo de be ibolo walma anyi de be ibolo fala yatanajjasu ma zukira min suqutiha fihi okmana o bagan su kolo ni obinna ibolo ka tulula o te su tulin sofe parce que nin jalindi do aka chala iba soro fengeta la ko aka sofe fa fela tala walma nyi aburna aywa nyomula ona nyogona walma burna nono na ona nyogona okmana basite ulaibata kabala doro ika fenka sana parce que sofe nyerete jima fenya kwa mena so ko sofe jima fenya sa fihi mushkil okmana geleabe o yoro de la ni sofe ko ni jima fenya sa okmana ibo toy ni sofe te jima fenya fo sofe reference impilende walma abina femina o sofe jima fenye ma abina femina o reference impilende okmana ninkiri fla debe ayoroina wa min hadha an-nawi العاج الذي تلبسه النساء ويباشرون به العجين ونحوه ako on yona misaliya do fleni ibasoro bollandege de be muso tigela ubadla kamini samanyi ubadlan ka bodela samanyi anya yira kwa sofelendo parce abebo samana ka to nyana maya de konnana ya famia wal mubis sama faga ka soro samani amakantige okumana nyime be boala o nyi fana asofelende do bo ibasoro muso do be no ba glanka do utegela boni okera o muso nunu ubi nyodla naje ubi bashimugudla na ubi monu yereke na kasoro abola nege fasku be utegela okumana otiseka dumuni sofe parce que nin jalende do sofende do me sofen fasku mindo a jalende do okumana be ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in famiya chugo nyumandi an kelen bela jelema okmana sisano amina taga walanda fankelen fe ako hali yaqibalu ma tanajjasa tathira okmana sisa amboraka jima fe ni sofen jiginana walma fen jale sofen sara konnana walma sofen jale ndo akera jima fen konnana oluna nyogona ambora ko kirifo hakilla ay fam yasoro okola bo sisano amina do jumendela yali ni fen sofera be saniya okofewa منامنا كما أولئك إن المائيات ونحوها إذا حلت فيها النجاسة فإنها تنجس ولا تقبل التطهير كما يفعل من السجيم فين نصفين كرالا والما صفين سارالا أن يفعل إيكو أبي أكا صفيا من أبا سانيا من على بك فين صفيلين كما أتسك سانيا من بلند yari imana tobi imana sigitlela imana ke chugo o sofelende do ibse ka bara min ke oladro ka boy kan nokoka ya famia bi halin kama la yaqbaluhu al-lahamu alladhi tubikha bin najasati ya famia ako o chugo ya kelende do sogo mi fananu ya atobi ni sofenye masala anya yira ika tulu nyine sarala iya hakemi nyine sarake minna yos o yoro cheka bo ala kaso jima fente etlala kwa yoro min salo ka bo ala o nogole o sofele itlala ga sogo to bini o etuguni mana sogo infana beke sofe parce que sogo inga sofe atseka sani abli o choko ya kele no fana ika ato ika tulu asimpilente ajila madido hewa nyengene kerala walma joli kerala akera ka afambe soro walma choya foita la ka fisika joli hake walma sofen hake nin solika bora ka soro masa atoma okuna kera bela o tulu kele tala ka sogo to bini o yetuguni okuma na sogo infana bi sofe aseka saniya soro abadan bile والزيتون الذي
mulliha biha ako abina fo zaitunu eka qogofleni qogon sofe kerala itlalaka o zaitunu qogon kika zaitunu latuni okmana ofana be zaitunu sofe aseka saniya wal baydu allazi sulliqa biha abe ina fo sisanno tulu mi yake ka walma sofendo yake ka shefan balabala walma yake ka shefan ntobi okmana o shefan aseka saniya soro blende har nasro ko sefan balabala tadido nyengene ole kera jila o ji yake ka shefan balabala ya famia obe sofe obe shefan fana ke sofenye walma ya tuluke ka yira o fana abeke sofenye seka dumble wa fakharun allazi tanajjasa bi shay'in ghawasin ya famia abe ina fo sisanno ebe daga de la bogo daga nunu ina fo fura daga nunu abo de gla nu ya jeni katla obi bogo daga into ba shu jimi konnala ya famia walma iyo oji de ke ka bogo ere fenge to ka tunu odila okmana ode kira sababu ye kanu odlani nyonye okmana bogo walma bogo daga alebe ke fen sofelenye atseka sanya abadan bli ya famia bon kasoro aduna kono ka ciya koni fi ajza'il fakhari atoko daga bogo daga aduna juzu bela jelena afam be kira sofendoe ajila walma bogo de kira ka noni okmana ofana bi sofu se ka sanya bli fa in kana najisu ma'iyan akonga o shartiye nasoro jima sofenye jima fendere kal bawli inafo nyangene wa ma'ul mutanajjisi walma jimi na sofelendo wadami ani joli idha makasa muddatan na yafrado ke akonnana yadhunnu saryanu ma zukira fi ajzaihi ayaji yako sofen tamana aywa ala ajuzu bela jina kuma anya fu chukumina wa mithlu fakhari awani o chuya kelendo de fana bogo daga mi na beke minanye ya fama atasalamo amina lama afli lama ulu fana bi o chugoyala al khashabi mi yiritai allazi yumkinu saryanu najasati ila dakhiliha okmana ni ayasoro sofen jigina o fana la ayiri lama dona fambela jelinna abo o chugoya kelena fana beke fen sofelenye aseka saniya abadan ويقيد تنجس الفخار بشرطين ako bogo daga ya famia aka ube aka sofenya sirifen fla de la charte fla be no ba siri odela an yakuna najsu allazi halla fihi ghayra khamurin tahajjara aw takhallala na'am ako a charte folo akera jima femina aka soro feminte gloe dlomi nas ajala kake inafo alwa chogoya wal makera binegiriye kaba o kera ni ayre de saw wal makera ni moka glani de saw okmana ni o kera la ay o ta so feminala ya famya nasro odlo fasudi do oti aka so feminala me nasro dlo da baka dloer la bi mashu okmana na kera bogo dagala wal makera juzu fambela jelenna okmana obe so fende amma le khamru allazi tahajjara aw takhallala fa inna ina'ahu yatharu bit tahajjuri aw takhalluli ni ayasoro ko dlo akodlo mi nasoro ko asimpina kake inafo alwacho ya bombon chokoya wal makira inafo binegiri chokoya hakemi mbashu otala ble fa inna ina'ahu okmana odlo fasugo o minau obesaniya ni dloka jalenya ye kake inafo fara wal makira bombo na nyogona wal makira binegiri na nyogona okmana otisofe ni oye o sharti fuloy aflana wa an la yuharraq al fakharu bin nar eka bodagani ya dlaji sofelende la me itla ya jeni tuguni okmana na jeni nakaba aywa fa in hurriqa nu ya jeni koni tahura abisaniya ni oye wala yuqbalu fakharu tathira aku utim minenike aywa saniyati minenike bogo dagala
إذا حلت فيه النجاسة جامدة ni sofen jidina la sofen min fen jalenye kama yaqbalu ghayru li fakhari tatihira komi inafo bogodaga tana ufana utim ubi minenike ola chogomina minnu hasin kamini denyula wazujajin ani verula kal hadidin ani bo fengela negefinna yuhuma nubin negefin min kalaya wa yutfa fi najasati nuba sofen jila ya famiya fala ghawsa laha fihi ukmana nasru tunni bagati ala ula lidafuha bil hararati no be kala yanyone kabo ala ukmana oluti sofen soro ni oye bo ambe wala ndai nyongiri yanno ni ala ya latike insha Allah mina kuma atoka shini amba laje ka kuma femunka yali sofen fen sofelembi mobse kan nafanai wala maitin nafanai ibn nafani jumenye man kan nafani jumenye insha Allah mina kuma oluka ambe ala dili ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infama chiko nyimandi ambe la jelema ala ka girjigo fon ka haminan ko bela jelin no ya ka sawu nyiman ka ani amma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.